بێدەوڵەتی و بێخودیبوون چتینە سەرێ مرۆڤی 11 ساڵان پێشینەها ڕۆژێکەوەکە ئەڤروکەدا بە باڵەفرێن F-16 تورکیە لێ گوندێ قلابانێ لێ ڕۆبوسکیە شرنەخە باکوورێ کوردستانێ 34 کوردێن کۆڵبەرێن بێگونەه هاتنە ئارمانجکردن هەر 34 جانێ خۆشی دەستدا پرانیاوان زاروک بوون دتەمەنێ 13 هەتا 18 ساڵیە 11 ساڵ لەسەر بویەرێ دەرباز بوون حتا نەهاژی هیچ کەس نەهاتیە سزادان نەهاتیە دادگەهکردن خەڵکێ قلابانە شرنەخێ دەبێژن خۆشی و شادی 11,000 ساڵێن دن ژیلوان نایەتە ڤەگەڕاندن حتا کو کوژەر نەهێنە دەستنیشانکردن و نەهێنە سزادان چما لەسەر کوردان هەموو تاوانبار بێ سزا دمینن ئەvê pirsê ji Hêjayê Hesan Ozguneş parlamenterê HDP'yê şirnexê dikem Hêjayê Hesan gelek bi xêratî serçava dîsa birîna Roboskiyê serçavê min dîsa birîna Roboskiyê li ser hemû Kurdan nû bû hemû sala vê demê Roboskiyê bibîr tê dîsa jî keyf keyfa bi kujerî ew tiştek li wînayê ne dadgehe ne sizaye ne lê pirsîne çima راستی دبی گلی کرد و باش بزاند اب 100 ساله گلی کرد قتل عام را در باز دبتش انفالی بگیرن حلبچه زیلانی بگیرن درسمی وجانی زمان الوانی بشیرا سوسی گله هاتیه زمان سال نوتی ده دیسا بالافرین دولت ترگ دگوندین شێرنەخێ باسا بۆمبە باران کردن سو 8 ئینسان هاتە کوشتن ژێرێژی تشتێک دەردەکەتیە vê dimahiyê mesele me bîranî navê kir ya bûyera Roboskiyê ev çira tê serê gelê Kurd gelek jê dibêjin ji ber ku hêza me yekîtiya me ne wekî em dixwazin e zeîfî têde heye dezgahekê me biparêze tune ye wekî dî ew dewletên ser gelê Kurd serî de dewleta Tirk 100 sala gelê Kurd înkar dikirin nava şer û pevçûnan de kuştinê de hiştin mexdûr kirin demal Tirkiye em berê xwe didinê însanên Kurd bin û azadîxwaz bin ji bo wê ti pêvanên dadê nînin daraza wan حقوق زاگونان جبو کردان گوری وجدان انسانیتی و داده ریو نابنه جبر کو ما تونه ده حسابینن Hêjayê Hesan di destê wan dayîkan da ku ev rûke melqilabana şirnexê dîtin hemû wêneyên zaroka hene an ku divê komkujiyê da zarok hatine armanjkirin temenê wan di navbera 13 heta 18 saliyê gelo guneha wan çi bû اوانا کولبر بون جبو پیدا کردن آنان روژه افیت کرد دولت اف 2 سال 2013 گرد پشتراجی لسر است ناف دولتی جبر تنبونا بالگین پیوست قاشو دی سالی کلین در حق مجار نها تکرن اف پلانه که ناف دولتی بو لسر کردن هون وکه هدپی چاواد بینن کی سوج بارت کن yani rastî niha gelê me ji dewletên dinyayê gelê hêviyên em bê wijdanî û însanî û gorî hiqûqê hêvî dike ev mafê wanî je lê belê divê em vê heqetê bizanin dewlet dema daxuyaniyan didin rêveberê wa dibêjin dostînî tune ye wextê dostînî nînin mena mirovahî jî nînin divê berjewendî heye dewlet tu wijdana wan hiqûqa wan zêde tune ye demal hesabê wan bê tê bîra wan lê gelên dinyayê ne wesanin ji ber çî mesela em dizanin dibêjin dewleta Tirkiye nav NATOyê de ye û işte ji pê salên pêncî heta niha hevalbendê me ye û berjewendiyê wan pir alî ene axeke stratejîk di hesibênin û hêzekiya wan heye û gelek em bêjin berjewendiyên cida cida ji axa xwe û ji diravan û ticareta xwe bexşê dewletên dî dike ji bo wê zêde
دبا مثلا دبي مثلا كردان هنا كي بوجداني وبحقوقي دكبه حاليش خوام دزانن لوزاني دا چاري نسري كردا كياني نسري كردان هنك سوجي ما كردا بخوا بيكتيا خمانا كاري چيكي هنا كي او دولت انداگر کر و اوین لوزان پگانین براستی جی دولت ترک بلکه جی ایران و عراق و سوریه زیده تر رنگه که جدا نزدیکی مثلا کرداده بده بجه کرد نینه پس 100 سالا گو کرد نینه زمان کرد نینه انکار کرد لبلب تکوشین سالان مجبور بوند بجه کرد هیا لحق وانتنه مثلا سرو کومار بریا چند سالان توشتی گو زاروک بجم و قالبن جبو ما فرق ناکه yani nahar diroka vade heye miçen ceral meclisi cani zaman çandek vasal bavan heye ji bu iktidarê bavê xwe kuştin birayê xwe dikuştin yani bûye cumhuriyet jî lê heta niha 6-7 caran darbe kirine serok wezîrê xwe xeniqandin wezîrê xwe xeniqandin insanê bêgune اوا هوشمندیا بریو برنا دست حالات به تمامی لترکیه سیستماتیکه اف دجاتی و انکار کردن در حق مافی کردان و هبونا ملتک نتوایک بناوی کردان چند و زمان و کلتور و هنر اگر هاتو اف دست حالاتا بهتا گوهارتن برای هوا دی گوهارتنک لسروان پرسان به راستی جی ام ویت اشتی دو خالن اساسی و گریدن یک کردک دنیای دل کی داره بلا ببد خوازه کردستان ایداد خوازه جهان ایداد دبی حولدانه که وصابه که یکتیا گل کرد هزا گل کرد در خحواله او یک ام بجی با کرد حتاش متی چه پارتی هبه چه سازی هبه چه بجی کسایت هبه ام لید گرن حتی این دوستین مبن گل جدا نرین جدا شکتکارا سوسیالیستان نزانن دینداران ام هزک چیدکنه دبی ام ببن خوی هز یک اوه ام به هزک خورد در کون حاله به گمان و باندورا خو چکتن نهاج ام چیدکنه برخدان خوی کولانان و به هز خوی دموکراتیک آزادی خواز آشتی خواز یاد دوی به گمان ام بجین اپوزیسیون هایی yani hezin dijber 6 parti dibêjin Türkiye ve rejima yek zilami, faşizmi, diktatörizmi her tiştê xawin da kiriye. Hukuk çoya, azadî çoya, nan çoya, ticaret çoya, êdî kes berê xwe nade Türkiye, rûmeta û çoya, ehlak çoya, hatta din jî qirêj kirine her tiştê Türkiye niha ber rizînê, ber qirêjbînê, ber felaketê ye. Ji bo wê dibên lazim e ev sistem bê guhartin. Ew ji vê baş dizanin navvan partiyane de fêm dikine ku mesela Kurd wekî penceşêrê ye. Ev xwe jî nêzik bîna wan wesan e dibêje mesela Kurd Türkiye hel nebe Türkiye demokratik nabe aştî nayêtê deme derekê şer hebe hukuk jî nînin mafê mirovan jî nînin wijdan ji winda dibe nan ji winda dibe wek niha her tişt winda bûyî yani hejarekê gelek mezin heye ji bo wê hemû hewldanên me ew e em yekîtiya xwe nava gelên Tirkiyeyê û nav Kurdistanê de mezin bikin bibin xweyî hêzek û meclisê de dengeke bilind derxîne parlamenterên zêde bîn wê em îro kilîda her du hêzên dewletê ne yên partiyan em bijî bi kurtasî ez bê jî bipirsim tiştek hat bîra min hêjaya Hesan ji bo dûseyên rakirina parêzbendiya lê ser hevserokê HDP û çendîn parlamenterên we di nav dayên CHP jî gihiştê destê serokatiya parleman hûn bawerin li parleman parêzbendî li ser wan bête rakirin di AK Parti û MHP divê mijarê jî de weke pêştir karin serkevî yani بکرتاسی راست حتی دستی و به زخت و زور سرما دکن ام بیجین وان 6-7 سال اندمایه تونی 16,000 اول ما هاتنه بنچاف کرن ها 6-7 هزار زندان آندنه هر تشتی دکنه و دوستین خراب سرما چید که بدره ام بیجی دوزاد ود کنه
او پارێزبەندiyên me diratkin ji hezara boriya parêzbendiyên me ji bo wê em hînê va tiştane bûne yanî çi dikin nakin em wê nizanin partiya me li bergirtinê ye doza Kobanê berdewam dikin hawarî ji xwe hemiyan parêzbendiyan wextê dixwazin rakin tênine parlamentoyî lê heta niha hevalê me Saliha hinek dixwestin rakin ew parlamentera me ya dîtir ji xwe hûn dizanin rakirin ser wêneyekê ew dema aştiyê de bi hevalekî xwe re kêşa bû ew jî dixwestin bi hev re bizewicin berê de ew tiştî weza bû niha em nizanin wê çi bikin hikûmeta AKP çiqa hilbijartin nêzik bibe zext û zorên xwe xwestin xurtir bikin mestir bikin belê em dikarê vê bêjî hêza gelê me gelê Kurd û dostê wan xweyî cerba 40 salî ye bigirtinê kuştinê parêzbendê rakirinê nikarin me zeîf bikin bereva jî em xurtir dibin hêsta me mestir dibin û di tekoşînê de em xweyî kîntir dibîn û xwe pitir diwestînin ku em bigîn armanca xwe ji bo wê ew çi dikin bila bikin ya me em vê dibêjin ji bo gelê xwe ev hilbijartine ji bo hikûmetê dibe ku ya dimahiyê be eger çi darbend nekin biçin hilbijartinê em ê wan biroxînin sergoyê dîrokê eniyek nû wê bê ser desthilatdarî û divira de jî em miftene dergehê çareseriyê dîsa partiya me û eniya wî ye ji bo make zagon bê guhortin ji bo zagon bê guhortin ji bo pêşiya Tirkiye bê vekirin rist û rola me wê mezin be ji niha ji xwe qebûl dikin pêşeroj wê wesabitin serketin wê ya me be bila gelê me bixwe bawer be pêşeroj ya gelê Kurd û dostê wan e. Hêjayê Hesen Özgüneş parlamenterê HDP ji Şirnexê gelek spas. Êvar baş.